салом алайкум янадагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шарифзода Мавҷуда Рауфӣ аз вазифаи раиси суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд, Мирзо Бобозода Ҳабибулло Муҳаммад Аюбӣ аз вазифаи раиси суди ноҳияи Деваштити вилояти Суғд бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан озод карда шаванд. Давлатзода Искандар Саъдулло аз вазифаи судяи суди вилояти Хатлон, Расулзода Муҳаммад Аслиддин аз вазифаи судяи суди вилояти Хатлон, Ализода Эраҷ Асатулло аз вазифаи судяи суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд, Аминзода Фирӯза Баҳромӣ аз вазифаи судяи суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд бо хоҳиши худашон озод карда шаванд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 майи соли 2021. идомаи ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе мулоқоти вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Беларус Владимир Макей баргузор гардид. ҷонибҳо ҳолат ва дурнамои муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистону Беларусро муҳокима карда оид ба масъалаҳои рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули афкор намуданд. дар вохӯрӣ натиҷаҳои ҷаласаи комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Беларус оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ки рӯзҳои 5 ва 6 апрел дар шаҳри Душанбе доир гардида буд, назаррас арзёбӣ карда шуд. дар анҷоми музокирот нақшаи машваратҳои вазоратҳои корҳои хориҷии Тоҷикистон ва Беларус барои солҳои 2021-2022 ба имзо расид. дар шаҳри Душанбе дар робита ба раёсати Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай ҷаласаи коршиносон ва ҳамоҳангсозони иттиҳодияи байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид. дар ин ҷаласа ки ҳам ҳузурӣ ва ҳам ба тариқи видеоконференсия доир шуд, намояндагони корпораtsияи рушди бонки иқтисодии хориҷии Федератсияи Россия, бонкҳои Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Чин, ҷумҳурии исломии Покистон ва ҷумҳурии Ҳиндустон иштирок намуданд. гузориши Бобокалон Аминзода. дар дораи баргузории чорабиниҳо дар робита ба давраи раисии ҷониби Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк, ҷаласаи коршиносон ва ҳамоҳангсозии иттиҳодияи байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид. дар ин ҷаласа ки ҳам ҳузурӣ ва ҳам ба тариқи видеоконференсия доир шуд, намояндагони корпораtsияи рушди бонки иқтисодии хориҷии Федератсияи Россия, бонки миллии фаъолияти иқтисодии хориҷии Ӯзбекистон РСК, бонки Қирғизистон, бонки рушди Қазоқистон, бонки давлатии рушди Хитой, Ҳабиб бонки ҷумҳурии исломии Покистон ва корпораtsияи давлатии молиявию инфраструктурии ҷумҳурии Ҳиндустон иштирок ва ибрози назар намуданд. гуфта шуд ки иттиҳодияи байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай саҳнаи муҳими ҳамкориҳои байнибонкӣ дар доираи созмони ҳамкории Шанхай ба шумо рафта, дар шароити кунунии мураккаби иқтисодӣ бонкҳои аъзоро водор месозад ки бо истифода аз тамоми имконоти мавҷуда ҷиҳати барқарор намудани вазъи иқтисодии кишварҳои аъзо якҷоя талош варзанд. бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон бо бонкҳои аъзои иттиҳоди байнибонкии созмони ҳамкориҳои Шанхай ҷаласаи коршиносон ва ҳамоҳангсозони иттиҳоди байнибонкиро баргузор намуд ки дар чорабинии мо беш аз 5 бонки хориҷӣ ҳузур доранд, ба тариқи ҳузурӣ иштирок доранд ва 3 бонки дигар, бонки аъзо ба тариқи маҷозӣ ки дар инҷо чихеле ки шумо дидед ҳамаи шароитҳо тариқи техникаҳои муосир фароҳам оварда шуданд ва имрӯз дар чорабинии мо беш аз 6 масъала мавриди баррасӣ қарор хоҳад гирифт. яке аз масъалаҳо ин қабул намудани стратегияи рушди миёнамуҳлати бонкҳои аъзои иттиҳоди байнибонкии созмони ҳамкориҳои Шанхай мебошад ки имрӯз парафгузорӣ мешавад аз ҷониби намояндагони бонкҳо. баъдан
моҳи сентябр нақша дорем ки дар ҳангоми баргузории чорабинии шӯрои бонкҳо аз ҷониби роҳбарони бонкҳои аъзо ба имзо расонида шавад. масъалаи дигаре ки имрӯз мавриди баррасии ҷонибҳо қарор дода мешавад ин ҳамкориҳои бонкҳои аъзои иттиҳоди байнибонкӣ бо институтҳои молиявие ки дар минтақаи осиёи марказӣ фаъолият менамоянд. масъалаи дигар ин табодули таҷриба байни бонкҳои аъзои иттиҳод мебошад. дар ҷаласа мавзӯи васеъ намудани ҳамкориҳо бо институтҳои давлатҳои нозир ва шарикони муколимаи созмони ҳамкории Шанхай, ҳамкориҳо бо институтҳои байналмилалии молиявие ки дар қаламрави созмони ҳамкории Шанхай дар минтақаи Осиё фаъолият менамоянд, муҳокимаи қабули стратегияи рушди минбаъдаи иттиҳоди байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай барои давраи миёнамуҳлат солҳои 2022-2023, ҳамкориҳои сармоягузории бонкҳои аъзои иттиҳоди байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай, ҳамкорӣ дар самти табодули таҷриба ва омода намудани мутахассисон ва ҳамоҳангсозии санаҳои баргузории ҷаласаи шӯрои иттиҳоди байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Бобокон Аминзода, Баҳодири Қурбон, Ахбор. таҳдиду хатарҳои замони муосир аз ҷумла терроризму экстремизм монеаи таъмин ва таҳкими субот дар ҷомеаи ҷаҳонӣ гардида ба афкору рафтори насли имрӯзу оянда таъсири бад дорад. имрӯз дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи муқовимат бо шомилшавии занон ба гурӯҳҳои экстремистӣ, террористӣ, проблема ва мулоҳизаҳо конференсияи илмӣ амалӣ баргузор гардид. гузориши хуршедаи Наҷмиддин. дар замони муосир терроризм ва экстремизм дар дунё ба вабои аср табдил гардида як хатари ҷиддие барои амнияти ҷаҳон ва минтақа ба миён овардааст. ин амали ваҳшиёнаву ғайриинсонӣ ҷони садҳо мардуми бегуноҳи рӯи оламро рабуда садҳо манзилу маконро ба харобазор табдил мегардонанд. амалҳои террористӣ чанд рӯзи охир дар ҷумҳурии исломии Афғонистон сиёсатмадорон ва коршиносони минтақаро ба ташвиш овардааст. дар ҳамин замина бо мақсади баланд бардоштани дониши ҳуқуқии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз шомилшавии ашхоси ногоҳ ба ин гуна гурӯҳҳои ифротгаро дар шаҳри Душанбе бо ибтикори Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон конференсияи илмӣ амалӣ дар мавзӯи муқовимат ба шомилшавии занон ба гурӯҳҳои экстремистӣ, террористӣ, проблема ва мулоҳизаҳо баргузор гардид. ғамхорӣ зоҳир намудан ба занон ва бонувон доимо дар партави таваҷҷӯҳи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ президенти кишвари маҳбубамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва боиси ифтихор аст ки имрӯз занони тоҷик дар тӯли 30 соли истиқлоли давлатӣ дар ҳама соҳаҳо аз ҷумла дар соҳаи низомӣ дар баробари мардон устуворона қадам гузошта баҳри ҳифзу ҳимояи ин сарзамини аҷдодӣ доимо омодаанд ва дар ҳолати омодабошии ҷангӣ доимо қарор доранд. мо занони низомиро месазад ки барои тарбияи насли наврас, барои хештаншиносию ҳувиятпарастӣ, барои дар дӯст доштани ҳар зарра хоки ин ватани азизамон бояд насли наврасро тарбия намоем. дар ҷараёни баргузории чорабинии мазкур ба масъалаҳои пешгирии экстремизм ва терроризм дар байни занони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сабаб ва умилҳои шомилшавии занон кӯдакон ба гурӯҳҳои экстремистӣ, террористӣ ва роҳҳои пешгирии он, занон кафили сулҳу суботи ҷомеа ва муқобили терроризму экстремизм ҳастанд, либоси миллӣ, муаррифии фарҳанги миллӣ, нақши шабакаҳои интернетӣ дар шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ ва дигар паҳлӯи мавзӯъҳои вобаста ба ҷамъомад мавриди муҳокима қарор гирифтанд. мақсади баргузор намудани конференсияи мазкур ин ҳам бошад пешгирӣ намудани рафторҳои ғайриоиномавӣ ва ин ҳам бошад дар ин равия, яъне ҷиҳати шомил нагардидани занону бонувон бахусус низомиёни артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ нигарон дошта буд ва воқеан ҳам таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир аз ҳар як хизматчии ҳарбӣ тақозо менамояд ки дар партави сиёсати пешгирифтаи асосгузори солу ваҳдати миллӣ пешвои миллат зиракию сиёсиро аз даст надиҳем ва ҳамеша дар ҳолати хуби омодабошии ҷангӣ қарор дошта бошем ва қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар баробари дигар қишри ҷомеа барои пойдории сулҳу субот, амну суботи кишвар ва қабл аз ҳама барои пойдор нигоҳ доштани истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша муаззаф мебошад ва масъулини Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста чунин чорабиниҳоро мунтазам ташкилу баргузор менамоянд ва дар нақша аст ки чунин конференсҳо дар сатҳи аллакай
میان ساختارهای قدرتی و بین ساختارهای دیگر دولت‌ها نیز تشکیل و برگزار کرده شود. инчунин таъкид гардид ки аксарияти аҳолии тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд ки онҳо давомдиҳандаи фаъолияти насли калонсол нерӯи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа ояндаи миллат ва давлат мебошанд ва нақши занону модарон дар тарбияи онҳо калидист. аз ин рӯ бешубҳа гузарониндани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва пешгирӣ аз терроризм ва экстремизм дар байни ҷавонон нисбат ба бартараф намудани оқибатҳои чунин зуҳурот хеле муҳим мебошад. хуршедаи наҷмиддин, хуршеди ҳусен, душанбе ахбор. дар шароити зуд тағйирёбандаи ҷаҳон ки падидаи нави замони муосир аст, давлатҳо, ҳизбу созмонҳо ва гурӯҳҳои алоҳида барои пешбурди манфиатҳои худ муборизаи иттилоотиро ба муқобили ҳамдигар беш аз пеш вусъат медиҳанд. вақтҳои охир шаҳри хабарҳои манфиатҷӯёна ва ғаразноки гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр мешаванд ки асоси воқеӣ надоранд ва аз ҳақиқат дуранд. рӯз ба рӯз рушди илму технология ва нашри ҳар гуна хабару шарҳҳо аз ҳодисаҳои дар ҳама гӯшаву канори ҷаҳон ба амал омада дар сомонаҳои иҷтимоӣ инъикос мегарданд ки ин омил ба фазои иттилоотӣ ва афкори ҷомеа бетаъсир намемонад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади таъмини амнияти иттилоотии кишвар ду ҳуҷҷати ниҳоят муҳим: консепсияи амнияти иттилоотии ҷумҳурии тоҷикистон ва консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии ҷумҳурии тоҷикистонро барои солҳои 2008-2012 таҳия ва қабул намудааст ки ин ду санад ба ҳифз ва таъмини амнияти иттилоотии кишвар нигаронида шудаанд. аслан дар таркиби фазои иттилоотӣ ду омили аслӣ зикр мешавад ки бештар ба амнияти иттилоотӣ таҳдид мекунад. якум омил ин ҷиҳатҳои техникӣ, дастовардҳои техникие ки инсоният муттеи он шудааст ва дуюм омил ин бевосита андешаи инсонӣ, таъсири мавҷудоти зинда инсон ба инсон аст ки метавонад дар табдили афкор нақш бозад. он омиле ки якум мо омилҳои техникӣ номида будем, имрӯз бубинед ки дар фақат муддати як 10 сола ё 2 сола шумораи инқадар воситаҳо, техникаҳо, алоқаҳое ки робити мобилиро таъмин месозанд хеле зиёд шуда. манзури ман дастгоҳҳои техникие ки шурӯъ аз телефон, планшет, компютер, ноутбук дигараш имрӯз ба дасти ҳар як он инсони афтида аст ки ӯ хонда метавонад, навишта метавонад ё ки дида метавонад. ин албатта ҷиҳати хеле хатарбор ҳаст ки мо инро назорат кардан ҳам мушкил аст ё ки саду монеа шудан дар ин роҳ ҳам ғайриимкон аст ва ин чиз ногузир ҳам мебошад. яъне ки пешрафти ин ҳаёти имрӯза, таҳаввулоти ҳаёти имрӯза водор мекунад ки ҳамқадами замон бошем. аз ин гурез нест. дар шароити имрӯза ба то рафт осебпазир гардидани фазои иттилоотӣ ҳама қишри ҷомеаро зарур аст ки ба ҳар гуна иттилоъ ва навиштаҷоти сомонаҳои иҷтимоӣ ки дар бисёр маврид асоси воқеӣ надоранд ва ё барои пиёда сохтани ҳадафҳои гурӯҳҳои террористӣ, экстремистӣ ва манфиатҷӯӣ интишор мегарданд, аз рӯи фаҳмиш, дониш ва заковати худ амал карда ба хабару овозаҳои беасос дода нашаванд. албатта дар асри нав ки онро асри иттилоот унвон кардаанд, таъсири иттилоот ва расонаҳои иттилоърасон бисёр амиқ ва нишонрас гардидааст. зеро имрӯз бо рушди фаъоли интернет шабакаҳои иҷтимоӣ таъсири худро дар тафаккури ҷомеа хеле амиқ мегузоранд. чанд вақти охир мо дар муроҷиат ба шабакаҳои иҷтимоӣ, дар расонаҳои гуногуни иттилоотӣ, ҳам радио, телевизион, махсусан васоити электронии ахбор шоҳид ҳастем ки ин муборизаҳо чӣ гуна шиддатҳои баланд доранд, ҳатто бархӯрдҳое ба вуҷуд оварда истоданд ки дар як они воҳид метавонад ба нобудии як миллат, як халқият ҳам оварда расонад. чӣ чиз аст ки моро метавонад аз ин гуна бархӯрдҳо ё ки тасодуме ки натоиҷи манфӣ дорад наҷот дода метавонад? ва андешаи фардии ман пеш аз ҳама ин маърифати ҷомеа аст, ин ақлу фаросати ҷомеа аст ки то кадом андоза ҳазм карда метавонад ҳар як ахборе ки дар ин ё он шабака паҳн мешавад ё ин ки нашр мешавад. ҳатто сомонаҳо ва расонаҳои иттилоърасон ба майдони мубоҳисаҳои сиёсӣ низ табдил ёфтаанд. аз ин нуқтаи назар таъмини амнияти иттилоотӣ дар замони муосир ба унсури асосии таъмини амнияти миллӣ табдил ёфтааст. дар таъмини амнияти иттилоотӣ кишвар ва истодагарӣ дар муқобили хатару чолишҳое ки ба амнияти иттилоотӣ таҳдид мекунанд, нақши воситаҳои ахбори оммаи мамлакат бузург мебошад. набояд дар муқобили ҳуҷумҳои иттилоотӣ бетарафиро ихтиёр кард ва хомӯш буд, зеро дар шароити ҷаҳонишавӣ шиддат гирифтани муборизаҳои иттилоотӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва давлатӣ
عامل اساسی تامین ثبات و امنیت و آرامی جامعه رشد و شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال می باشد. پس هوشیاری سیاسی را نباید از دست داد. نوریدین قربان، بهادر قربانزاده، مقصد برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. امروزها از جانب کارمندان شبکه‌های برقی مرکزی عوضنمایی تجهیزات فرسوده با تجهیزات نو و پراقتدار در زیرسازگاه برقی آریانا 2 با اقتدار 220 110 و 10,000 کیلووات آمپر که یک قسمت شهر دوشنبه و وحدت و ناحیه‌های رودکی و فیض‌آباد را با نیروی برق تامین می‌نماید ادامه دارد. تدبیر مذکور امکان می‌دهد که سرباری در ترانسفورماتور در فصل زمستان کم گردیده حالت‌های صدموی به مراتب کاهش داده شود و ساکنان بی ممانعت از برق استفاده نماید. گزارش خبرنگاران ما. زیرسازگاه آریانا 2 با اقتدار 220 110 و 10,000 کیلووات آمپر که یک قسم شهرهای دوشنبه، وحدت و ناحیه‌های رودکی و ورزاب را با نیروی برق تامین می‌نماید. ترانسفورماتورهای داخل آن مرحله به مرحله عوض کرده شدند و عین زمان در شرایط خوب کاری قرار دارند. امروز نیز از جانب شبکه‌های برق مرکزی با مقصد بهتر نمودن فعالیت ترانسفورماتور پراقتدار 63 مگاوات وارد کرده شده با جای ترانسفورماتور 30 مگاوات وصل نصب نموده ایستادند. مقصد از عوض نمودن ترانسفورماتورها در آن است که در ترانسفورماتور فرسوده تلفات تکنیکی برق زیاد به قید گرفته می شود. این تجهیزات باشد تلفات تکنیکی برق را پیشگیری می نماید. سالهای طولانی که زیرسازگاه برقی آریانا 2 یک چنین ناحیه‌ها را با برق تامین نمود، برای سربری از بین بردن ترانسفورماتور 30,000 که در ما وجود داشت تعمیر طلب بود، او را ما با ترانسفورماتور 60,000 عوض نموده برای زمستان اثر گذرانی تیار دیده ایستاده. در زیرسازگاه برقی عوض نمودن وصلک‌های روغنی با الگازی هفته ترانسفورماتورها کارها رفته ایستاده است. این حال در زیرسازگاه آریانا 2 تعمیر و عوض نمودن وصلک الگازی ادامه دارد. به اندیشه متخصصان صاحب برق این تجهیزات موثر تلفات تکنیکی برق را پیشگیری می نماید. همزمان در دایره تدبیرهای آبادانی سازندگی با تشبث مسئولین شرکت سهامی خلدینگی برق تاجیک و شبکه‌های برق مرکزی، ترانسفورماتورها و دیگر تجهیزات و دستگاه برقی در زیرسازگاه مرحله به مرحله عوض و رنگبار کرده می شود. عوضنمایی تجهیزات‌های فرسوده با تجهیزات‌های نو و پراقتدار در زیرسازگاه‌ها ادامه داشته تلاش به خرج داده می شود تا در فصل زمستان ساکنان با برق تامین باشند. مورد ذکر است که رسیدن به استقلالیت انرژتیکی اگر از یک جانب بنیاد نیروگاه برقی و با این وسیله بلند برداشتن اقتدار انرژتیکی مملکت باشد، از جانب دیگر صرفه‌کارانه استفاده نمودن آن و تعمیر و نوسازی زیرسازگاه‌ها که باعث کم گردیدن تلفات تکنیکی برمیگردند مساعدت فعال می نماید. باباکان امیرزاده، بهادر قربان، بهادر حسنزاده، اخبار. در دایره تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر خوروغ فیلیال مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی علمی خون افتتاح گردید. اکنون ساکنان شهر خوروغ و در مجموع ولایت مختار کوهستان بدخشان امکان دارند تشخیص خون را به خرج زیادتی در این مرکز انجام دهند. گزارش خبرنگاران ما. سال 1992 باری نخست در ولایت شعبه خون تشکیل شد که دارای 8 کارگر بوده شعبه به مرکز مکمل خون تبدیل داده شد. با دستگیری سیاست انسانپرورانه رهبریت عالی کشور محض در زمان صاحب استقلالی در برابر شهرهای خوجند و باختر و کلاب باری نخست فیلیال مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی علمی خون در شهر خوروغ مورد استفاده قرار گرفت. مرکز دارای 15 اتاق برهوا و مجهز با تجهیزات حاضر زمانی طبی برای نگهداری خون، 3 تشخیصگاه، حجره معاینه دونوران و اتاق کارکرد خون عبارت است. همه حجره ها با مبل و دیگر شرایط لازمه کاری مهیا می باشد. امروزها در فیلیال مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی علمی خون در شهر خوروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان 20 نفر کارمندان ساحه تندرستی کار و فعالیت می نمایند. پیش ما فقط یک شعبه داشتیم، موزر یک مرکز است که یعنی این میتواند همه وقت پیوسته با دونر فعالیت نموده، خون رو ذخیره نموده، یعنی سر وقت ما میتونیم دسترس بیماران و دسترس مؤسسات سطح نوعی
تامین نماییم. اطلاع داده شد که برای تعمیر و تجدید بینایی مرکز 578,000 سومانی از حساب مبلغ‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی اختصاص داده شده با مبلغ بیش از 700,000 سومانی تجهیزات لوازمات کاری برای حجره‌های کارمندان خریداری شده است. برطرف مرکز نامبرده در آن است که با نظام یگانه اطلاعاتی جمهوری پیوست بوده فعالیت کارمندان را از پایتخت نظارت می‌نمایند. این سیستمی که ما حاضر کار می‌کنیم طریق اینترنت با همه ولایت‌ها پیوست است. دونری که در شهر خورو خون می‌سپارد می‌توانند وی را در ولایت سوخت یا ولایت ختلون یا در مرکز خون شهر دوشنبه می‌توانند وی را دریافت کنند. ذکر شد که مرکز امکانیت می‌دهد که مؤسسه ساحه تندرستی ولایت را با جزئیات خون در جریان جراحی‌های وزنین تامین نماید. بنابر سبب نبودن چنین مرکز و تجهیزات حاضر زمان اکثریت عملیات جراحی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه بنابر سبب نارسایی خون گزارانیده می‌شد. با مورد بهره برداری قرار دادن فیلیال مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون در مرکز مأموری ولایت شهر خورو یک رویداد مهم تاریخی بوده. کارمندان ساحه تندرستی می‌توانند جراحی‌های وزین را از این و بعد در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان انجام دهند. مرکز 20 واحد کوری دارد. در مرکز ما 3 دکتر درجه حولی داریم و همشیره‌های شوقت که تخصص گذشته درجه حولی قطع کار را فعالیت کرده ایستادند و خوشبختانه با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز پورا تامین کرده شده از تجهیزات حاضر زمان تامین کرده شد و ما حاضر امکان داریم تمام جزهای خون را تمام ساحه‌های تندرستی را از خون تامین نماییم با تمام جزئیات‌هایشون. امروزها ساکنان بام جهان از خدمت رسانی کارمندان ساحه تندرستی ولایت اظهار قناعتمندی می‌نمایند. مبلغ گذاری به ساحه تندرستی ولایت در زمان صاحب استقلالی مملکت زیر توجه دائمی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشته. مؤسسه ساحه تندرستی ولایت با دستگاه‌های پیشرفته طبی جهانی دسترسی داشته به طور شبانه‌روزه در خدمت مردم ولایت قرار دارند. در شهر پنجکین با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی تدبیرهای ضروری عملی گردیده کارهای آبادانی و بنیادکاری و سبز و خرمگردانی ادامه دارد. تنها در دوام یک سال اخیر در شهر دهها انشاءات تعیینات گوناگون از جمله مرکزهای خدمت رسانی، بنگاه‌های طبی و مرکزهای استراحتی و سیاحی بنیاد و مورد استفاده قرار داده شدند. گزارش فرهادی رحمت. در شهر پنجکین با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی تدبیرهای ضروری عملی گردیده کارهای آبادانی و سازندگی و سبز و خرمگردانی با مرام جریان دارد. مقامات اجراییه تصمیم گرفت که بخشیده به این جشن 405 عدد انشاءات های خصوصیت استفاده شون گوناگون را بخشیده به استقبال دولتی جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده و بهره برداری قرار داد. طبق نقشه چهاربینی ها در شهر پنجکین ولایت سوخت بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد 405 انشاءات تعییناتی گوناگون وسعت داشته همه روزه در 14 جماعت دهات و مرکزی شهر نوگانی ها به مشاهده می رسد. از سال 2018 تا این جانب در حدود شهر و دهات 388 انشاءات نو ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده است. برای ساختمان و از نوسازی انشاءات گوناگون بالذکر طبق معلومات 192.5 میلیون سومانی از چندین سرچشمه ها روانه گردیده پس از به استفاده 1490 جایهای کاری نو مهیا می گردد. امروزها با ابتکار دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین در حدود جمعیت معرفت پرور از نوسازی و بنیاد بناهای نو خوانش، خوابگاه، اتاقهای کاری آموزگاران دانشکده ادامه دارد. بنیاد کردن پارک‌های تکنولوژی دانشکده و بنیاد صنفخانه آزاده از 80 صنفخانه و کابینت‌های کاری آماده می‌شوند. آثارخانه جدید و کتابخانه‌های الکترونیک به کار شروع می‌کنند. جهت باز هم زیبای نظربا گردیدن شهر و جلب بیشتر سیاحان انشاءات ترغیباتی و استراحتی نیز بنیاد کرده می‌شوند. از جمله در مرکز شهر در گردش میدان دیوشتیش ساختمان مجسمه کتاب ادامه دارد که در دایره آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است با سبک و اسلوب نو زمانوی قامت می‌افروزد. ما در اینجا کارهای بتون‌ریزی را سر کردیم. این بلندی این انشاء 14 متر می باشد. از 3 حلقه عبارت است
حلقه اول رمز کتاب، حلقه دوم فواره ها، حلقه سوم جوی کبوتر زاپنه. همچنین در نزدیکی سرحدی تاجیکستان و ازبکستان در شهرک سرز دروازه غربی شهر با نمای نفت ساخته شده ایستاده است. همچنین در این مکان میدان قبول مهمانان اینچنین دروازه با حشمت با نقش و نگار ملی ساخته می شود. بینای علاوگی تولدخانه شهری با 120 کت خواب از جانب اداره ساختمان اساسی شهر با روانه گردیدن بیش از 9 میلیون سومانی ادامه دارد. این بنا با تمام دستگاه تجهیزات زمانوی تامین گردد برای طبیبان بیماران شرایط خوب فراهم می‌گردد. در مرکز شهر در خیابان رودکی بنیاد یکچند بیناهای استقامتی بلندشانه با جلب صاحبکاران و جمعیت‌های گوناگون ساختمانی وسعت تازه دارند. همچنین تعمیر و از نوسازی بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نیز با اسلوب نو آغاز گردیده است. موردی ذکر است که دوامی سالهای صاحب استقلالی جهت تکمیل انفراستراکچور دهات بهتر نمودن شرایط زیست اهالی و در همین زمینه با جای کار تامین نمودن اهالی برنامه و استراتژی‌های مشخص عملی کرده شدند. بنیاد و نوسازی انشاءات تعیینات اجتماعی و خدمترسانی در سمت بهسازی انفراستراکچور دهات مساعدت فعال می‌نماید. در ناحیه دیوشتیچ ولایت سوغ جهت استقبال سزاوار از جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 380 انشاءات تعیینات گوناگون بنیاد و نوسازی کرده می شود. ساکنان و صاحبکاران جماعت دهات دلیان علاوه بنیاد 37 انشاءات از جمله انشاءات ساحه‌های معارف و تندرستی را به نقشه گرفتند. گزارش مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیچ. طفل دوره به دوره بنیاد و نوسازی کامل گردیده مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات سطح مختلف به استقبال جشن بزرگ و مکرم ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کوچه و خیابان‌ها و هر جماعت شهرک و دهات ناحیه دیوشتیچ روز از روز دیدنی و نظرروا می‌گردد. با خرج مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، دستگیری شریکان رشد، صاحبکاران موفق، خیر و احسان اهالی و حشر عمومی ساکنان ناحیه دیوشتیچ بر علاوه نقشه چهاربینی مکمل تهیه شده تا روزهای تجلیل از جشن مکرم ملت 30 سالگی استقلالیت وطن بیشتاسا باز 70 انشاءات دیگر سطح گوناگون بنیاد و نوسازی کلی و مورد بهره برداری قرار داده می شود. از این مقدار نقشه چهاربینی علاوگی 11 عدد به جماعت دهات دلیان راست می آید. بنیاد بینای سه‌آشانه معاصر مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 44 در دهه دلیان جماعت دهات دلیان ناحیه دیوشتیچ از انشاءات جشنی جهت استقبال سزاوار سنه مکرم 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب یافته برای 640 نفر محصلین با اوج تازه ساخته شده ایستاده است. فرمایشگر اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغ و پودرچی ساختمانچان گلدست جمعیت سهام کشاده دسته سیار مکانیکاندهی رقم 28 ناحیه دیوشتیچ طبق رژه کاری کوشش به خرج داده ایستادند که انشاءات در مهلت مقرر گردیده با سطح و صفت بلند جوابگوی طلبات معیارهای شهرسازی مورد استفاده قرار داده شود. در این روند با عزم و غیرت ساکنان و صاحبکاران دهه فیض‌آباد جماعت دهات دلیان ساختمان مکتب نو برای 240 نفر خواننده در یک بس شروع گردیده است. ساکنان خیرخواه و احسانکار برای خاتمه بخشیدن و سرسانی‌ها و از درس‌ها درمانی فرزندانشان که تا حال جهت ادامه تحصیل به مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی همسایه دهه دلیان و دهه ارغوی شهر استراوشن را وادارند این اقدام را پیش گرفتند و جهد و تلاش دارند که روزهای تجلیل از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنای مکتب را مورد بهره برداری قرار دهند. ساختمان 4 صنفخانه علاوه در نظم مؤسسه دولتی تعلیمی گیمناز رقم 2 مرکز دهه دلیان نیز در عرصه انجامیابی قرار دارد. 11 انشاءاتی که به حیات مهم اهالی ساکنان جماعت است امروزها کارهای ساختمانی ادامه یافته ایستاده است و تمام ساکنان جماعت اقدام گرفتند که همه آن نقشه چهارگانه ساختمانی را تا 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به اتمام رسانیده به استفاده سپارند. مورد ذکر است که این عملهای سازنده طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیچ به استقبال جشن فرخنده ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روی دست گرفته در مرکز ناحیه و جماعت‌های شهرک و دهات با اوج تازه ادامه یافته ایستاده است. مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیچ ولایت سوغ برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در شهر گلستان برای استقبال از جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای آبادانی و چراغان‌کنی و سبزکاری‌های کوچه و خیابان‌های شهر
идома дорад. аз ҷониби кормандони корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналӣ дар ҳудуди шаҳр навсозии роҳҳои пиёдагард, шинонидани гулҳои мавсимӣ ва ободу зебо гардонидани он идома дорад. гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ. шаҳри гулистони вилояти суғ дар соҳили баҳри тоҷик аз мавзеъҳои зебою табиӣ буда маконҳои истироҳатию фароғатӣ осоишгоҳҳои мавҷудии соҳили баҳр ҷои тамошо, истироҳату фароғат ба сайёҳон, меҳмонон ва сокинони кишвар аст. то расидани ҳар боздидкунанда сайёҳон ё меҳмонон ба мавзеъҳои истироҳатӣ аз маркази шаҳри гулистон мегузарад ва аз ин рӯ барои боз ҳам зебои назаррабо гардидани кӯчаю хиёбонҳо аз даромадгоҳи шаҳри гулистон сар карда дар ҳар кӯчаю хиёбон корҳои ободонӣ вусъат ёфта дар доираи он роҳравҳо навсозӣ, суҳбаткадаҳои нав бунёд, дар шафати роҳ ниҳолҳои сарсабзу ороишӣ шинонида шуданд ва ин корҳои натиҷабахш чароғонкунии кӯчаҳо ба макони ободу зебо ва дилрабо табдил ёфтааст. дар доираи истиқбол аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва таассуроти хуби меҳмонону сайёҳон дар ин рӯзҳо аз ҷониби кормандони корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри гулистон дар якчанд мавзеъҳо корҳои навсозӣ, тоза кардани ҷӯйборҳо, навсозии канори роҳ, ташкили минтақаҳои кабудизоркунии гулшинонӣ ба роҳ монда шудааст. дар даромадгоҳи шаҳр дар масоҳати қариб 200 метр мавзеи нави кабудизоркунӣ ташкил меёбад ва имрӯзҳо 20 нафар кормандон машғули тахту ҳамвор кардани замин барои кабудизоркунӣ ҳастанд. дар ин баробар дар ҳар мавзеи гулзоркунӣ канори роҳ шинонидани гулҳои мавсимӣ ба ин давраи фасли сол мутобиқ идома дорад ки алҳол қисмати зиёди корҳои гулзоркунӣ анҷом ёфтанд. барои нашонамои хуби ниҳолҳо, шукуфон будани гулҳои мавсимӣ, тадбирҳои иловагии таъмин ба оби полизӣ амалӣ мешавад ва якчанд нуқтаҳои нави кашидани хати об амалӣ мегардад. корҳои ободонӣ, тоза кардани ҷӯйборҳо, сабзкорӣ, гулшинонӣ дар хиёбони парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, кӯчаҳои ба номи Мирзо Турсунзода, Дӯстӣ, Халқҳо, Исмоили Сомонӣ, Суғдиёни шаҳри гулистон ва дигар кӯчаҳо ҷараён доранд. дар шаҳри гулистон 14 истгоҳи нақлиётӣ навсозӣ шуда, биноҳои баландошона бо тарҳи зебои муосир рангу бор гардиданд ва роҳравҳои канори роҳи калон аз навсозию сафолакпӯш мегарданд, ки имрӯзҳо сохтмончиён машғули анҷом додани корҳо мебошанд. дар имрӯза корҳои ободонӣ, хуррамгардонӣ, тозагии маҳал дар шаҳри гулистон беш аз 100 нафар кормандони корхонаи фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри гулистон ва сокинони маҳаллӣ машғули коранд ва ин тадбирҳо барои боз ҳам ободу назаррабо гардидани шаҳри гулистон замина гузошта, ин зебоиҳо ба сокинону меҳмонон ҳангоми сайру истироҳат дар маконҳои зебо, боғу гулгаштҳо рӯҳу равони тоза ва таассуроти нек мебахшад. дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар назди 14 муассисаи таълимии шаҳри Турсунзода 135 симхонаи нави иловагӣ бунёд карда мешавад. айни замон корҳои сохтмонӣ дар симхонаҳои нави муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омӯзгории шаҳр идома дорад. гузориши хабарнигорони мо. то ҷашни пурифтихори миллии 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар 14 муассисаи таълимии шаҳри Турсунзода боз 135 симхонаҳои нави иловагӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар ҳамаи иншоотҳои соҳаи маориф аз ҷумла дар назди муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода идома дорад. то имрӯз бо ҷалби коргарони маҳаллӣ ва саҳми сокинон, соҳибкорон ва шахсони саховатманд корҳои асосӣ дар иншооти мазкур ба анҷом расонида шудааст ва айни ҳол дар дигар қисматҳо тадбирҳои ободонӣ вусъат меёбад. 4 симхонаи иловагӣ ва 2 утоқи кории тариқи ҳашар дар ҳудуди муассиса бунёд гардидааст ва тамоми таҷҳизотҳои зарурӣ, тамоми мезу курсиҳои наву замонавӣ аз ҳисоби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас намудем ва ният дорем ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ онро бо шароиту имкониятҳои зарурӣ ба истифода диҳем. то имрӯз дар муассисаи мазкур бо мақсади дар шароити хуб ба таълиму тарбия фаро гирифтани донишҷӯён, корҳои таъмирӣ ва дастрас намудани таҷҳизоти муосир дар бинои асосӣ пурра ба анҷом расонида шудааст. пешрафти соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ аз кадрҳои босаводу донишманд вобастагӣ дорад. дар ҳамин замина муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода кадрҳои ҷавобгӯ ба бозори меҳнатро дар риштаи омӯзгорӣ омода мекунад. муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода мутахассисонро аз рӯи 9 ихтисос дар самти соҳаи омӯзгорӣ омода ва ба бозори меҳнат пешниҳод менамояд. айни ҳол контингенти умумии донишҷӯён
1009 نفر را تشکیل نموده زیاده 80% را زنان و بانوان تشکیل می‌دهد. همسالت در برابر دیگر مؤسسه‌های تعلیمی، دانشجویان کالج آموزگاری شهر ترسونزاده بعد از ختم با جای کار تامین شده، تجربه آموخته‌شان را در مؤسسه‌های تعلیمی عملاً تطبیق می‌نمایند. امسال در مرحله نوی تقسیمات متخصصان جوان 82 نفر ختم کننده مؤسسه مذکور طبق راهخط به مؤسسه‌های تعلیمی 9 شهر و ناحیه‌های مملکت با جای کار تامین کرده شد. کوشش میکنم همیشه در رفت خدمت و در رفت کار و فعالیت خویش صادقانه به سرور ملت باشم. تمام علم خود را برای این خلق، برای این ملت خویش فدا خواهم کرد. در آینده دانش عمیقی که از کالج آموزگاری شهر ترسونزاده آموختیم به فرزندان ملت خود آموزانیم و آنها را در راه درست تربیت نموده، همچون شخصانی با معرفت، حمایتگران وطن، شخصان دانا و دستگیر پیشوای ملت به وایه رسانیم. در اساس راهخط متخصصان جوان امکان دارند که همچون آموزگاران جوان از روی 9 اختصاص به تعلیم گیرندگان درس گویند. در مؤسسه مذکور در برابر انجام تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی، بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت همزمان به استفاده مقصدناک زمینهای گرد و اطراف آن توجه مخصوص ظاهر گردیده، آموزگاران مؤسسه مذکور همساله از زمین‌های کارم حاصل خوبی زراعت کشاورزی را به دست می‌آورند. شاعران و نویسندگان و ادبیاتشناسان گذشته و معاصر تاجیک با اثرهای پرمضمون آثار پرقناوت ایجاد کرده خود در حفظ زبان دولتی، تاریخ و تمدن و علم و فرهنگ عالمشمول تاجیک نقشی باسازا گذاشتند. در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در موضوع خالق میرزازاده و ادبیاتشناسی تاجیک در عصر 20 کنفرانسیای بین المللی علمی نظریوی برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص تهیه شده است. در کنفرانسیای بین المللی علمی نظریوی در موضوع خالق میرزازاده و ادبیاتشناسی تاجیک در عصر 20 نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، عالمان، ادبیاتشناسان اشتراک کردند. اشتراکچیان ضمن سخنرانی تاکید داشتند که خالق میرزازاده بر ضمن اشتراک در نقد ادبی سالهای زیاد به تحقیق مسئله‌های مهم ادبیات معاصر تاجیک مشغول شده در این سمت سهم نظررس خود را گذاشته است. اطلاع داده شد که به قلم ادبیاتشناسی تاجیک خالق میرزازاده 40 رساله و منوگرافیا و 500 مقاله علمی عمومی تعلق دارد که از آنها امروز عالمان جوان و خوانندگان به طور وسیع استفاده میبرند. اگر به فعالیت علمی تحقیقاتی استاد خالق میرزازاده نظر کنیم، چند جبهه را در بر میگیرد. محقق ورزیده تاریخ ادبیات، پژوهشگری بسیار دقیق کار ادبیات معاصر تاجیک، دانشمند خیلی خوبی متنشناس، لغوی خیلی قوی هستند. چندین برنامه‌های تعلیمی برای دانشگاه‌های عالی و دانشگاه‌های میانه، مؤلف کتاب درسی برای مکتب‌های میانه هستند. در جمعیت که اساساً ادبیاتشناسان اشتراک داشتند وابسته به حیات، فعالیت، زندگینامه و ایجادیات ادبیاتشناس در موضوعهای گوناگون از جمله نقش خالق میرزازاده در ادبیاتشناسی تاجیک عصر 20، بررسی مسائل نثر در تاریخ ادبیات تاجیک ادبیاتشناس و غیره معروضه‌های علمی ارائه کردند. کنفرانسیا بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، 90 سالگی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و حیات و فعالیت دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور خالق میرزازاده تشکیل کرده شده است. باید ذکر نمود که در بخش کنفرانسیای بین المللی ادبیاتشناسان از خارج کشور از جمله از دانشگاه دولتی سمرقند جمهوری ازبکستان و رئیس انجمن دوستی آلمان و تاجیکستان طریق آنلاین اشتراک کردند. به اندیشه برآمد کنندگان نام برده با ایجاد اثرهای تربیوی و اخلاقی، آچرک و حکایه، منوگرافیاها و غیره در رشد و پیشرفت ادبیات تاجیک سهمی بزرگ گذاشته است. نوریدین قربان، اهل‌دین کریم، عبیدالله سیولی برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. استفاده تجربه پیشقدم و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی در بنیاد باغ‌های اینتنسیوی برای خواجگیداران از همه جهت منفعتناک است. بنیاد باغ‌های اینتنسیوی در شرایط کنونی برابر تأمین بازار استعمالی با میوه‌های خوش‌طعم و لذیذ وطنی و از جهت اکولوژی تازه در سمت بالا بردن اقتدار صادراتی مملکت نیز مساعدت جدی می‌کند. گزارش گلچهره ستار.
تأمین بازار استعمالی با میوه‌های خوش‌صفت وطنی تنها در صورت عملی می‌گردد که اگر خواجگیداران از راه‌های اینوواسیونی بنیاد و پرورش باغ‌ها استفاده برند. تا امروز در جمهوری بیش از 1000 گکتار باغ‌های اینتنسیوی بنیاد گردیدند که میوه‌شان به صادرات نگرانده شده. همه ساله کشاورزان کوشش می‌نمایند که میدان این گونه باغ‌ها را وسیع‌تر نمایند. اقلیم ناحیه خراسان برای بنیاد باغ‌های اینتنسیوی سیب خیلی موافق است. با رعایت اگرتکنیکای پرورش و توسعه علیمان از این باغ‌ها خواجگیداران حاصل فراوان و با صفت سیب به دست می‌آورند. باغ‌پروران با تجربه اساسی فراوان حاصلی را در نگاهبینی درست و تامین غذایی سری وقتی می‌دانند. میدان این گونه باغ‌های موثر هم در موضع فخرآباد و هم در منطقه‌های پایانی ناحیه زیاد از 140 گکتار را تشکیل می‌دهد. در این برابر امسال حاصل تاکزار و نوک و آلو و زردآلو نیز خوب است. سردی‌های بهاری امسال در فصل گل باغداران را به تشویش آورده بود، ولی حاصل بندی باغ‌ها امیدوار کننده است. باغ زردآلو حاصل خوب دارد. در روزهای نزدیک ما با جمع‌آوری زردآلو شروع می‌کنیم. تا امروز 1 تن زردآلو ما چینده به بازارهای داخلی کشور پیشنهاد کردیم. در جماعت قزلخانه 158 گکتار زمین، از آن جمله 130 گکتار باغ‌های صادراتی در حالت حاصل دهنده قرار دارند. میدان باغ تاکزار خواجگی به نام بیبی ازبک‌بی در جماعت‌های دهاتی قلعه‌آباد، هلالی و قزلقلعه دامن پهن کرده است. باغ‌های اینتنسیوی این خواجگی 50 گکتار را تشکیل می‌دهد که نهالش از کشور کراسنودار وارد کرده شده است که با اقلیم این ناحیه مطابق است. نوابسته به دگرگونشوی اقلیم خواجگیداران تمام چاره‌ها را می‌اندیشند که مسئولناکی باغ‌ها را پیوسته نگاه دارند. میدان باغ‌های حاصل دهنده در ناحیه خراسان 2053 گکتار را تشکیل می‌دهد که از آن زیاده از 140 گکتارش را باغ‌های اینتنسیوی تشکیل می‌دهند. امسال از حساب باغ‌های اینتنسیوی حاصل سیب و از حساب باغ‌های عنعنوی حاصل زردآلو خیلی فراوان است. تنها با راه زیاد گرداندن نشاندادهای استحصالی ما می توانیم سبد استعمالی را تأمین ساخته، پیش راه واردات را گرفته در بازارهای داخلی نرخ میوه برای خریدار دسترس و بعداً برای گرفتن منفعت بیشتر اقتصادی صادراتش را نیز به راه مانده تاجیکستان را در خارج همچون تولید کننده میوه های شهدبار معرفی نماییم. برای رسیدن به این هدف باغپروران اصیل پیوسته تلاش می نمایند که ارزش اصلی محصولات را از حساب فراوان حاصلی پس نموده در عملی گردیدن یکی از هدفهای اساسی حکومت مملکت تأمین امنیت غذایی سهم گذارند. در ناحیه میر سعید علی حمدانی اهل زحمت خواجگی هفت رنگ و حسنی اکابیر هر سال از زمینهای کارم درآمد خوب اقتصادی به دست می‌آورند. امروزها در بیشتر خواجگی‌های ناحیه جمع‌آوری سبزیجات از جمله پیاز و کارتوشکا و میوگی‌ها ادامه داشته، خواجگیداران بازار استعمالی را با محصولات با صفت تأمین می‌نمایند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. در خواجگی دهقانی حسن اکابیر جماعت دهات قهرمان ناحیه میر سعید علی حمدانی اهل زحمت به پختکاری، باغداری و سبزیجاتکاری مشغول بوده از شوب عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن هر یک قطعه زمین کورم آبی و در اساس توصیه متخصصان ساحه برای ماندن پرورش زراعت‌های کشاورزی و کارکرد و نگاهبین میدان باغ‌ها هر سال حاصل فراوان و درآمد خوب اقتصادی به دست می‌آورند. امسال نیز ثمره باغ خواجگی خیلی خوب بوده. جمع‌آوری میوه و سبزیجات بروقتی ادامه دارد. در خواجگی پرورش سبزیجات و پالایزی‌ها به طور مرحله‌ای گذرانیده شده. در قطعه‌ای که پمیدور پرورش کرده می‌شود در بین قطار آن جواری مکه دان و لوبیا دانگی کش نمودند که در یک وقت از این قطعه سه حاصل به دست می‌آورند. در خواجگی دهقانی هفت رنگ جماعت دهات مذکور نیز شاورزان نسبت به پرثمر استفاده بردن زمین کش توجه جدی ظاهر نموده. امروزها دسترنج خویش را به واسطه از صحرا و تشکیل نقطه فروش محصولات کشاورزی در شفت راه اساسی ناحیه با نرخ‌های تا 30% ارزان به ساکنان پیشنهاد می‌نمایند. کارتوشکا را ما 20 اپریل جمع‌آوریش سر کردیم. محصولاتی که ما پیشکش خریداران کرده ایستادیم نسبت به بازار ارزان بوده. از جمله کارتوشکا با نرخ 3.5 سوم 3 کیلو 10 سوم فروخته ایم. بادرینگ 2 سوم، گلکرم تا 2 سوم،
از شب انتخاب تخمه خوشصفت، کشت سریع رعایت تدبیرهای آگروتکنیکی و زیاد نمودن میدان تشکیل گرمخانه‌های موسمی امسال در همه شکل‌های خوجگیداری نویه به اندیشه متخصصان ساحه حاصلی کارتوشک، پیاز و سبزیجات فراوان بوده بازار استعمالی و احتیاجات ساکنان با این نوع‌های محصولات تامین کرده می‌شود. دوام چند روز اخیر در بازار استعمالی نویه ارزش سبزیجات، کارتوشک و پیاز و میوه نسبتاً پایین رفته است. باغپرورانی که اول موسم بهار امساله نگاهبین و کارکرد باغ‌ها را در اساس توصیه عالمان ساحه به راه ماندند، حاصل باغاتشان بهتر گردیده است. در مجموع کشاورزان نویه باید به ثمرناک استفاده بردن قیده‌های نزد حولگی، زمین‌های پرزیدنتی و خوجگی‌های دهقانی اقدام گرفتند که با به دست آوردن 2-3 حاصل استحصال محصولات را زیاد، سطح و صفت زندگی خویش را بهتر و پیشرفت وضع اقتصادی نویه را تامین نمایند. ادامه اخبار. در دور ناحیوی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من دهان نفر ساکنان ناحیه قبادیان اشتراک نموده وابسته به نامیناسیاهای پیشنهاد گردیده مهارت خود را در سرایندگی، کمپوزیتوری و نوازندگی پیشنهاد نمودند. مورد ذکر است که آزمون مذکور در 3 دور ناحیوی، ولایتی و جمهوریوی دایر می‌گردد. گزارش از ناحیه قبادیان. از روی جدول تصدیق گردیده دور اول آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در ولایت ختلان از ناحیه قبادیان آغاز گردید. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، دریافت استعدادهای نو در ساحه صنعت موسیقی، بلند برداشتن مهارت کسبی، تقویت بخشیدن به هنر بلند اجرا کنندگی، سطح کسبی اثرهای نو موسیقی، انتخاب نمونه‌های بهترین آهنگ و سرود گذرانیده می شود. آزمون و غایه اساسی سرود و آهنگ و اثرهای موسیقی را که به آزمون پیشنهاد می شوند، ترنم شخصیت‌های برجسته خلق تاجیک، دستاوردهای زمان استقلال دولتی، ارج گذاشتن به عنعنه‌های ملی و میراث پرغناوت نیاگان در بر می‌گیرد. دایر نمودن چنین آزمون‌ها پیش از همه ذوق و شوق بدیعی، ایجادی و صنعتی مردم را بیدار نموده. نظر به سال گذشته دور ناحیوی آزمون امسال شماره اشتراکمندان بیشتر گردید و همچنین هنر استعداد آنها خود را تکمیل داده امروز نشان دادند و اکثریت اشتراکمندان ما به دور ولایتی راه خط گرفتند. طبق نظامنامه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من از روی نامیناسی‌های سرایندگی، کمپوزیتوری و نوازندگی صورت گرفته. در آن شعر و سرود و آهنگ‌های نو، اثرهای موسیقی کمپوزیتوران وطنی و جهانی، نمونه موسیقی‌های عنعنوی، اکادمی و معاصر تاجیک پیشنهاد می‌گردد. در هر 3 نامیناسیا اثرهای پیشنهاد می‌گردند که در موضوع زیبایی طبیعت تاجیکستان، عشق و جوانی، وصف وطن و وطندوستی، غایه‌های استقلال و آزادی، صلح و ثبات، وحدت و یکپارچگی تاجیکستان، ترنم سیماهای برجسته ملت، جشن‌های نوروز، مهرگان، سده، آب همچون منبع حیات و آبادی و غیره تألیف شدند. طور اعضای حکمان از رفت اجرای شرط‌های آزمون از جانب اشتراک کنندگان ناحیه قبادیان بیان داشتند. در این ناحیه نسبت بر رشد صنعت و معنویات ساکنان توجه خاصه دارند، زیرا در آزمون امروزه از روی همه نامیناسی‌ها از خود مهارت بلند نشان دادند. من در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردم و از روی نامیناسی‌های عنعنوی، ژانر عنعنوی اشتراک کرده و داوران فکر خودشان را گفتند. قابل ذکر است که آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در 3 دور ناحیوی، ولایتی و جمهوریوی برگزار می‌گردد. با نتیجه گیری از برگزاری دور ناحیوی آزمون در ناحیه قبادیان بهترین ها معین گردیده برابر سپاسنامه همچنین راه خط برای اشتراک در دور نوبتی آزمون را صاحب گردیدند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر از ناحیه قبادیان برای برنامه اخبار. جوانان نیروی سازنده، بنیادکار و پیشبرنده جامعه نوین تاجیکستان صاحب استقلال بوده. سهم آنها در پیشرفت، رشد و نمو و آبادی وطن بزرگ است. امروز در دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساعتی ملغزاده بخشیده به این صحنه جمع آمد تنتنوی برگزار گردید و فعالان با افتخارنامه‌ها قدردانی کرده شدند.
қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон санади муҳими ҳуқуқиест ки асосҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоию иқтисодии тарбият, ташаккул ва камолоти ҷавононро муқаррар намуда, принсипҳо ва тадбирҳои татбиқи сиёсати давлатро дар соҳаи истифодаи пурсамари нерӯи зеҳнӣ ва маънавии онҳо ки ба манфиати ҷамъият равона мешавад, муайян мекунад. Ин нукта дар ҷамъомади тантанавие ки таҳти унвони ҷавонон чашми бедори ватананд ки дар донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон баргузор шуд, махсус таъкид гардид. Имрӯз дар донишкада аксари олимон ва омӯзгорон аз ҳисоби ҷавонон мебошанд ва саҳми онҳо дар соҳибмаълумот гардондани донишҷӯён ва дастовардҳои илмии ин муассиса назаррас мебошад. боиси ифтихор ва сарфарозии ҳар ҷавони ба ору номус ва хештаншинос аст ки бо ибтикори роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 23 май ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. хушбахтона ҷавонони худогоҳи мамлакат аз ҷониби давлат ҳамеша дастгирӣ меёбанд. аз ҷумлаи дастгириҳои беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсиси квотаи президентӣ ва ба ин васила соҳиби маълумот ва касб гардондани ҷавонони лаёқатманд ба шумор меравад. имрӯз олимони ҷавони донишкада ба таҳқиқ ва омӯзиши паҳлӯҳои муҳими илму маориф машғул шуда дар ин самт сол ба сол ба дастовардҳои назаррас ноил гардидаанд. ҳамасола донишҷӯёни донишкада дар олимпиада ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок карда ҷойҳои ифтихориро соҳиб мегарданд. бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон аз ҷониби раёсати донишкада як зумра омӯзгорони ҷавон ва донишҷӯёни фаъол ки дар корҳои ҷамъиятӣ саҳми муносиб мегузоранд бо сипоснома ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. барномаи рангини фарҳангӣ ки аз ҷониби донишҷӯён намоиш дода шуд анҷомбахши чорабинии идона буд. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим, Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи ахбор. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.